Kalcera na lijepom plavom Dunavu ulazimo u ulicu Mlade Bosne u Andrićgradu i počinje prvi čin scenskog prikaza Pobunjeni anđeli po ideji Emira Kusturice. Pratit ćemo svojevrsnu rekonstrukciju podviga mladića iz Mlade Bosne predvođenih Gavrilom Principom. Nach 50 Metern erreichen Sie den Ziel. Achtung, Achtung, Achtung. Nach 200 Metern links abbiegen. Achtung, Achtung, Achtung. Nach 200 Metern bitte links abbiegen. GPS navigacija koju možete da čujete i vidite i koja navodi Franca Ferdinanda do konačnog odredišta simbolično i satirično dočarava situaciju iz 1914. Naime, svi podaci pokazuju da se za planiranje atentata znalo prije Ferdinandovog dolaska u Sarajevo. Achtung, Achtung, Achtung. Nach 200 Metern bitte links abbiegen. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung, Achtung.
Achtung, Achtung. Nach 100 Metern erreichen Sie den Ziel. Anđeli koje vidimo predstavljaju i mladobosance koji su pored Gavrila Principa učestvovali u atentatu Nedeljka Čabrinovića, Vasu Čubrilovića, Mehmeda Mehmedbašića, Cvetka Popovića, Danila Ilića i Trifka Grabeža. Pucnja Gavrila Principa, prvim je pogodio Franca Ferdinanda, drugim namijenjen guverneru BiH Oskaru Počereku, vojvodkinju Sofiju. Označili su početak progona i pogroma Srba u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nakon atentata sve srpske radnje su uništene, a gotovo svi viđeniji Srbi pohapšeni.
koncepcijom pogroma došli smo i do drugog čina koji nas uvodi u proces suđenja i utamničenja Gavrila Principa. Prije 2 godine, poslije Žerajićevog atentata. Gavrilo Princip, htjeli ste atentat na prestolonasljednika? Na istaknutu ličnost vlasti Austrije, a u njemu je inkarnirana najveća vlast pod kojom smo mi, Jugoslaveni, porobljeni. Zašto? Naš cilj je ujedinjenje. Jugoslavija. Ujedinjenje kao u Njemačkoj ili Italiji. To su misli moje i misli omladine. A ima đubreta koje drugačije misli. Ujedinjenje pod Austro-Ugarskom? Sačuvaj Bože. Austro-Ugarska će da se raspadne kao kuga. Bio je malog rasta, slabunjav, izduženog bledog lica. Pa je bilo teško i zamisliti da se on, tako sitan, tih i skroman, mogao odlučiti na takav atentat. A tek njegove oči, te sjajne oči, nipošto nisu bile divlje, zločinačke oči, već oči žive i prodorne, inače mirne, a iz njih je provirivala prirođena inteligencija i nekakva sređenost i krajnja energija. Govorili smo mi u društvu o Krapotkinovom upitu koji on stavio u prosperitet za sve. Šta će raditi anarhisti u slučaju ako izbije socijalna revolucija? Svi smo ovo više držali za frazu jednog starog anarhiste, nego li da bi on ozbiljno mislio da je jedna takva revolucija moguća u to vrijeme. No mi smo ipak, debatirajući u društvu o toj socijalnoj revoluciji, svi bili složni da je ona moguća. No prema našim uvjerenjima, da bi se prije u čitavoj Evropi među narodima morao stvoriti takav odnos gdje bi se izgladile sve protivnosti među narodima. Ali mi, kao nacionalisti, premda smo čitali i anarhističkih i socijalističkih spisa, nismo se mnogo tim pitanjem zabavljali. Jer smo držali da svaki od nas ima drugu dužnost. Nacionalnu dužnost. Gavrilo Princip. Ovdje. Koliko godina? 19. Odakle ste rodom? Iz Grahova, selo Obljaj. Koje ste vjere? Srpsko-pravoslavne. Da li ste kažnjavani? Nisam. Smatrate li se krivim? Zločinac nisam, jer sam uklonio onoga koji je činio zlo. Mislio sam dobro. A grofica Sofija? Nju nisam htio. Htio sam počereka. Kojeg ste vi političkog mišljenja? Ja sam nacionalista. Jugoslaven. I težim za ujedinjenje svih Jugoslavena u bilo koju državnu formu. I da se oslobode od Austrije. Kako ste mislili to oživotvoriti? Ubijati odozgo. Uklanjati one koji smetaju i čine zlo. Koji smetaju ideji jedinjenja. Tako ste mislili izvesti tu ideju? Motiv mi je bio i osveta za sve muke koje narod trpi od Austrije. Vi ste dakle namjerno pucali da ubijete nadvojvodu? Jesam. On je uopšte činio zlo svim stvorenjima. On je inicijator iznimnih mjera protiv Srba ovdje i veleizdajničkog procesa protiv 53 Srbina u Zagrebu. Proces protiv veleizdaje nije zločin sam po sebi. Posljedica je da narod trpi. A u čemu se ogleda to što narod trpi? Što je potpuno osiromašio. Što ga vlast smatra stokom. Seljak je osiromašio. Upropastili su ga potpuno. Ja sam seoski sin i znam. Zato sam htio da se osvetim. I nije mi žao.
Stenografske beleške docenta doktora Martina Pappenheima. Princip Gavrilo, kazneni zavod. Čutljiva, u se povučena priroda. Rijetko i malo govori, ali govori istinski i iskreno, iz srca. Riječi deluju jako i ekspresivno, dajući utisak da je ono što zbori prekaljeno, da čvrsto stoji na dnu njegove duše. Inteligentan je, prirodan. Na usnama mu lebdi prkos. Cijelu mladost proveo u revolucionarnom raspoloženju. Mnogi misle da ste vi jedno dijete. Dijete? Vjeruju da su vas drugi inspirisali. Na mom idejnom životu nema krvi. Taj je život čist kao dijete. Mislite li za sebe da ste sanjalica i fanatik od djela i žrtve? Ja sam samo dio jednog cijelog naraštaja kome pripadam. A taj naraštaj je? Onaj koji se okreće od starih konzervativnih generacija koji su govorile o slobodi koja se može dobiti legalnim putem od Austrije. Mislite naraštaj koji traži ideje, polet, vatru i snove? Ne vjerujemo mi u takvu slobodu. Sloboda i jedinstvo Srba, Hrvata i Slovenaca jedina je sloboda. I može se dobiti samo po cijenu nestanka Austrije. S time je potpuno načisto moj naraštaj. Riječ dajem gospodinu državnom tužiocu. Rekli ste u istrazi da je misija Srbije da pomogne ujedinjenju. Srbija kao slobodni dio Jugoslavena da bude kao Pijemont u Italiji. Znate li da je 1908. godine poslije aneksije Bosne Austrija umalo imala rat sa Srbijom? Znam. Vi donesete oružje iz Srbije ovdje krišom. Kako ste vi mogli misliti da ovo neće imati posljedica? Srbija ne može odgovarati ako je kod privatnih osoba pronađeno oružje. Slavni sude, želim da u dokaze uđe i tekst Mlada Bosna koji je izašao u kalendaru prosvjete 1911. godine, jer neka omladina sebe naziva baš tim imenom. Citiram. Ne slučajno srpsku scenu zauzima Bogdan Žerajić, mlad bosanski student koji je 2. juna 1909. godine na Sarajevskoj ulici pokušao atentat na generala Varešanina. Nije uspio i izvršio je samoubojstvo. Citiram dalje. Krv je potekla u valovima, a na njegovim usnama lebdela je riječ oslobođenje. Ima li tko što primijetiti? Slava Žerajiću, toliko. Sud je odlučio da se optuženom principu izreče opomena. U slučaju da nastavi sa ometanjem, bit će isključen od sudjelovanja. Slavni sude, protivim se daljem iznošenju dokaza koje je ponudio državni tužilac, jer su irelevantni za ovaj slučaj. Oni nemaju veze sa činom koji je u optužnici. U optužnici se inkriminira atentat i svi čini koji su s atentatom u vezi. A ovo što se ovdje pominje, niti su fakta u vezi sa onim na što se proteže optužnica, niti su fakta u vezi sa činom veleizdaje. To su općenite veleizdajničke pojave koje se ne mogu dokazati, a i kada bi mogle, one ne bi dokazale krivnju optuženika. Jer
ne stoje u vezi sa onim što se optuženima inkriminira kao grijeh. Ovim je dokazni postupak završen. Riječ ponovo ima državni tužilac. Slavni sude, 28. juna htjeli smo da zanosno dočekamo visoki posjet nadvojvode, prestolonasljednika Franje Ferdinanda i njegove visoke supruge. Isti dan, pukli su kici, prekinut je život plemenitih duša. Nepojmljivo je da su se našli stvorovi koji su mogli takvo što učiniti. Gospodo suci, kako Austrija svojom oruženom rukom sada traži osvetu i zadovoljštinu, evo tako i ja ovdje molim zadovoljštinu. I kako austro-ugarska vojska pobjedno nastupa, a slom našeg neprijatelja pitanje je samo vremena, tako će se u ovoj dvorani Veleslavni sud izraziti tako i dati mjesto optužbi. Gospodo suci, moja je dužnost dokazati da je u pitanju bio zločin veleizdaje. A što se tiče čina i počinjelaca, dokazano je da su se Čabrinović, Princip i Grabež u Beogradu urotili da ubiju blagopokojnog prestolonasljednika. Naoružani bombama i pištoljima krišom su prešli granicu, došli do učitelja Veljka Čabrilovića, koji ih je uz pomoć seljaka Kerovića otpremio za Tuzlu kod svog kuma Miška Jovanovića. Tamo su spremili bombe dok nije po njih došao Vilić, odnio ih u Sarajevo i razdijelio njima trojici i još Cvjetku Popoviću, Vasi Čubriloviću i Muhamedu Mehmed Bašiću. Slavni sude, od ove šestorice koji su bili namjerili, čin je izvršio Princip. Stenografske beleške docenta doktora Martina Pappenheima. Princip Gavrilo, kazneni zavod. Mračna samoća i potpuna odvojenost od svijeta oduzima mu izraze, otupljuje duh i kameni dušu. Njegove su rečenice presječene, riječi iskidane. Ali svejedno, one ipak jako zvone, dobro se čuju i mnogo osjećaju. One su krvave. Princip po sebi krvlju govori. Molim? Nemam ništa da čitam, a navikao sam da uvijek čitam. Najviše patite zato što nema knjiga. Jeste. Uvijek sam ih sam kupovao. Knjige za me znače život. Radi toga mi je sada tako teško. Kada bih imao 2-3 dana da nešto čitam, mogao bih jasnije misliti, mogao bih se bolje izraziti. Rekli ste da ste uvijek bili odličan đak. Do 5. razreda. Zašto? Ljubio sam se. Idealna ljubav. A da li ste to nekada priznali? Da li ste nekada pisali o tome? Nisam. Nisam je čak ni poljubio. Ali ta ljubav nije iščezla. Mislite li na svoje? Mislim. Ne čujem ništa za njih. Čeznete? Čeznem, doktore, to postoji kod svakog. A Bog? Ni kao dijete nisam bio naročito pobožan. Mislite li za sebe da ste heroj? Nisam mislio ja da postanem heroj. Već? Htio sam da umrem za svoju ideju. Ali ta ideja je sada savladala vaš život. I moju smrt. Materijalno ne postoji. Kako bih onda inače mogao i misliti o tome da postanem heroj? Sredstvo i cilj
sjedinjeni su u meni samom. Ja sam jedna ideja. Princip. Slobodni sude, pređimo na kvalifikaciju ubojstva. Srpska propaganda je sama po sebi veleizdaja, to je već dokazano, to se uči na klupama univerze, naši su učenjaci već odavno s tim sporazumni. Ta propaganda se tjerala iz Srbije da na silu oslobodi Bosnu i Hercegovinu od Austro-Ugarske monarhije. Kad smo ih pitali zašto su ubili nadvojvodu, oni navode da je on bio protivu Slovena. Navode iznimne mjere protiv Srba. Gospodo suci, a što se tiče Gavrila Principa, pa on je ovdje već sve sam kazao. Citiram, Gavrilo Princip kaže, ja sam revolucionarac. Citiram dalje. Ja mrzim Austriju i ja bih najradije da ona bude uništena. Gospodo, ne bismo vjerovali da ovdje ne čujemo na svoje uši kako je ta stvar bila. Dođe Vaso Čubrilović Cvjetku Popoviću i pita ga hoćeš li učestvovati u atentatu. Jednostavno ga tako pita, a ovaj jednostavno odgovara da hoću. On pristaje i učestvuje. Pa kakva je to pokvarenost, gospodo suci. Tu se dakle vidi dokle je došla ta iredenta. Gospodo suci, ovi đaci su jugoslavenski nacionalisti i revolucionarci koji rade na tome da se otrgnu naše zemlje od Austrije i da se pripoje Srbiji. Time bih završio. Hvala. Da. Ali ja moram još da dodam, da tvrdim da je Princip u vrijeme čina imao 20 godina po domovnici, a ne kako on tvrdi, da on se ovdje ponaša tako da se čovjek mora zgražati. Stoga predlažem da se po članu 1.1.2 kazni kako je i zaslužio, smrću. Hvala. Saživeo sam se sa tamnicom iz koje znam da nikada više neću izići. Spavam noću najviše po 4 sata. Uvijek sanjam. Lijepi snovi. O životu, o ljubavi. Ništa što bi zastrašivalo. Kada sam budan, mislim o svemu. Naročito o prilikama u otadžbini. Čuo sam nešto o ratu. Jednu tragičnu stvar. Srbija više ne postoji. S mojim narodom bit će rđavo. Ne mogu da zamislim da je jedan takav svjetski rat počeo radi jedne takve stvari. Nije se mogao izbeći svjetski rat, ali atentat od rata nije zavisio. Htio sam da osvetim svoj narod. Moj motiv su osveta i ljubav, a Srbija je sada uništena. To je najkobniji udarac koji sam preživao. Život kao što je moj jeste nemoguće. Dajem riječ branitelju doktoru Rudolfu Cistleru. Gospodo, ovaj proces vodi se u historijskom i sudbonosnom času. Čitava Evropa je u krvavom vrtlu. Mi ovdje čujemo zveket oružja
gledamo ranjenike. Sav naš javni život, čitava štampa, sve kipti mržnjom i osvetom prema atentatoru i naciji kojoj on pripada. Svi viču, ubijte ih, vješajte ih. U ovakvom času, kada je masa revoltirana, mi branitelji moramo nastojati da presuda bude pravedna i samo na zakonu osnovana. Visoku i odlučnu zadaću imate sada vi, gospodo suci. Vi ne smijete čuti viku ulice i čaršije. Sud mora ostati hermetički zatvoren od politike i njenog oportunizma, koji postupa prema momentalnim političkim potrebama. Jer vi ste svećenici one boginje vezanih očiju, koja u jednoj ruci drži mač, a u drugoj vagu, i koja je sve ljude pred zakonom izjednačila. Tako i ovdje pogine prestolonasljednički par kao žrtva atentata. Pa ipak, njihovo ubistvo, pravno uzeto, nije ništa drugo do ubistvo. Jer po našem zakonu, de lege lata, prestolonasljednik ne uživa nikakvu posebnu zaštitu. I ipak državno odvjetništvo tuži za veleizdaju počinjenu atentatom. Molim vas, opet jedan veleizdajnički proces. To je postala hronična bolest naše monarhije. Ja protestiram. Ja kažem da je to žalosno. Od 1848. mi moramo shvatiti proces formiranja nacionalnih država. Molim da se ne upuštate u to. Držite se predmeta glavne rasprave. Mnogo se govorilo o nacionalizmu, o veliko srpskoj propagandi. U kontekstu stvaranja nacionalnih država u Evropi, molim vas. Još jednom vam kažem. Držite se glavnog predmeta, inače ću vam oduzeti riječ i postupiti po zakonu protiv vas. Hvala. Ja, veleslavni sude, odmah iznosim jednu tvrdnju koja se u prvi mah može učiniti smjelom, možda čak i apsurdnom, ali je ipak nepobitni fakt. Ja naime tvrdim da pothvat koji je uperen na to da se Bosna i Hercegovina otrgne od monarhije, kako optužnica inkriminira, po našem zakonu ne samo da nije zločin veleizdaje, nego nije uopće nikakvo kažnjivo djelo. Šta? Ja ću obrazložiti. Berlinskim ugovorom 1878. Austro-Ugarska okupira Bosnu i Hercegovinu. Proklamacijom 1908. Bosna je anektirana. No, unatoč tome, pravno gledano, ona nije tim aktom utjelovljena državi Austro-Ugarskoj, jer još uvijek nije uslijedila privola legislative obiju dijelova monarhije. Podnešene su doduše zakonske osnove u Peštanskom i Bečkom saboru, ali one ni do danas nisu usvojene. Prema tome, odnošaj Bosne i Hercegovine prema Austro-Ugarskoj monarhiji jesu samo faktičke naravi, ali ne i pravne. Ti odnošaji uživaju zaštitu sile, ali ne i zakona. To jest, gospodo, aneksija je nezakonito stanje. Ja protestiram. Molim vas, ja u tom mišljenju nisam sam. Ja protestiram. Ja u tom mišljenju nisam sam. Na tome stoji i ugledni bečki profesor dr. Finger. Prema tome, ne možete da konstruišete optužnicu za veleizdaju
na rušenju aneksionog stanja, jer je ono nezakonito stanje eventualna osuda koja bi uvažila optužbu po članu 112, ne bi se nikako temeljila na zakonu, nego na sili, i time bi predstavljala samouništenje Austro-Ugarske kao pravne države. Ja sam htio da upozorim da je naš zakon u tom pogledu možda manjkav. Ali je sud ipak za takav zakon vezan. Glede principa i njegovih godina, postoji prijava novorođenih sačinjena od popa Bilbije i princip nije imao 20 godina u vrijeme čina. Svećenici srpske pravoslavne vjere već su se odavno pokazali kao veleizdajnici, pa ih je mnogo sad već i postrijeljano. Molim vas, državno odvjetništvo traži smrt svih punoljetnih optuženika. Kako veleizdaja ne stoji, a ako bismo uvažili optužbu po članu 112, to bi predstavljalo pravno umorstvo. I završit ću, gospodo. Mi ne smijemo smetnuti s uma da je ovo historijski proces i da čitav svijet očekuje kakva će presuda pasti za ovim stolom. Generacije će govoriti o ovom procesu. Neka dakle presuda ne bude brutalna, neka bude pravedna i samo na zakonu zasnovana. Kako bi se mogla držati kao svijetli list u analima pravosuđa pred sudom budućnosti i civilizacije, prema kojoj uprkos svemu, nadam se, idemo u susret. Hvala. Odmah me je prepoznao. Neobično mi se obradovao. Tijelo mu je oronulo, trune od udaraca i drugih patnji tamničkog života. Rane su mu se pogoršale, gnoje, bijedno izgleda. Rezigniran, ali ne suviše žalostan. Jednom u filozofskom raspoloženju, drugi put u pjesničkom, pa onda sasvim prozaički. Princip svoj narod voli ludo, fanatički, pjesnički i uskočki. Razmišlja o ljudskoj duši. Šta je bitno u ljudskom životu? Instinkt ili volja ili duh? Šta pokrijeće čovjeka, a umire? Očigledno. Trebalo bi malo više da izlazite na vazduh i sunce, da se nadate. Vrata moje ćelije vode samo u grob. Smrt je tu uhvatila čvrsto, doktore. Jeste li gladni? Nisam, doktore. Usamljen sam. Prije nego proglasim presude, posljednji put pitam optužene, želi li neko nešto dodati? Prije nego što se rastanemo, želio bih da ne ponesete rđavu impresiju o nama. Mi smo voljeli naš narod.
Mi smo mislili da ako među nama nema ovakvih ljudi koji su spremni ovo učiniti, da nama nikada neće biti bolje. Mi smo šta god hoćete, ali zlikovci nismo. Mi zlikovci nismo. Mi smo htjeli učiniti dobro. Htjeli smo da umremo za naše ideale. Voljeli smo narod. U svoju odbranu ne govorim ništa. Osuđeni su Gavrilo Princip po članu 112, a obzirom na maloljetnost na kaznu teške tamnice u trajanju 20 godina. Nedeljko Čabrinović po članu 112, a obzirom na maloljetnost na kaznu teške tamnice u trajanju 20 godina. Trifko Grabež po članu 112, a obzirom na maloljetnost na kaznu teške tamnice u trajanju 20 godina. Danilo Ilić po članu 112 na kaznu smrti vješanjem. Mihajlo Miško Jovanović po članu 112 na kaznu smrti vješanjem. Veljko Čubrilović po članu 112 na kaznu smrti vješanjem. Vaso Čubrilović po članu 112 na kaznu teške tamnice u trajanju od 16 godina. svojim leđima nosi Gavrilo Princip, simbolizuje krst koji nosi cijeli srpski narod zarad svoje slobode. Taj krst u ime svog naroda Gavrilo Princip nosi već cijeli jedan vijek.
Na štulama je Anklus M, što je već odomaćen naziv za Ameriku, a večera simbolizuje cijeli zapadni svijet uoči Prvog svjetskog rata, koji je na svojevrstan i svjestan način, a zarad svojih interesa, pustio da Austro-Ugarska napadne Srbiju. Slijedi nam dio u kojem ćemo slušati koncert u svijetu nenadmašnog ansambla pjesme i igre ruske armije Aleksandrov, čime ulazimo u posljednje poglavlje obilježavanja 100 godina od Sarajevskog atentata u Andrićgradu. Na prozorima vidite obješene ljude. Вас. Академский ансамбль ПСМ и игра русской армии Александров. Dakle, na prozorima su ljudi koji simbolizuju žrtve pogroma nad Srbima. И поштуя сечане на юнаки своих. Вама, драгі сербські приятелі, посвячуємо наш концерт.
Vatromet koji upravo gledamo u stvari predstavlja početak velikog rata, odnosno pucnje austro-ugarske vojske sa bosanske strane Drine i srpske vojske sa druge strane.